Any other make the other for no money about my coaching, said the woman, maybe a bit. And I send the grenade trouble, it's a Luciana, the flats nasty, said the air was Subiana, the woman of the friend of Luciana, Swatty. And I know we are said, near me, a penny sister, Regina, I have Papa reading. And Nelly, yes, soon pie, die him, Sabi, Asamatono, Nanso, and Yama be brain air Coswa. Yep, say we are say any of Busia, any of the phone Nazi, Etty, and Miss Sister Penny, Abba, studio ha, only me about Chencomo. And your baby, I say, and Yama agent Mangana, baby familiar, a pimple, baby Fagana, and then you become myself. Sister, the Waka Baba, and Masters. And then that's say your floor. Said your sister medical catcher, you have a free no. Yes, some be brain at a tremble mangana. Namino Mia or Mamba Pentino. And was say so Yamagan of woman, and Yama be a etotima, a war Yamagan, and a dear totima, I was pretty. Etienne is so an idiot, you may be so piano, you wouldn't come. Now also, watch me, I'm a nipa at that's it, this I ready. Yes, so we need the kind and near my air coso Ghana. And penny for bit is a handful. A conform and a politicians. Back and sempre ya, maybe no me, and the nipper were brutally high and tear once. Say a brofo, I say, Eddie Yameson, I say, we are say, and as a Ghana. Sasami, would you to me saying? Mamma, dear, say. Omukasa abrofo edinyamesum abese Ghana me dem nyintum. Oh, pambenso. Me nyintum to the extent say abrofo ba omdinyamesum ba ye say yensum nyame. Ombe omo meyi abosomsom na mfi ho. Yenya ne ye hwe say nyamesum ne ye. Ene ye gya abosomsom. Ombe omo amachichiri obi a say ye the Bible aba no obi a mefa Bible. Omba ye no omo say omo nyame omo sum. So ma hwefo ni ti ya no wa hwe camera ne. Omo so omo de omo nyame omo sum no omo di ne di eboa wo mo. Yeso yeso ma bosom. Ena ye try ye hu say omo de na omo kan. Eye ena ye gya ya bosom no ato ho. Aba be fa nyame sum no. Nti so omo kasa abrofo de ba ye na omo abese wiase a menyintu. Na mo fa ye na sesei no emwa mo no. Sen mo fa ne se de abrofo no e fa wo mo de. Ye fa ne se na emwa ye eboa yen. Obi o se wo sum nyame na nyame mwa ne na nkwan onam so wo sum nyame. Nyame som Bible say ompe o se oyo awrade so enunkumfo. Wo sum nyame na osan kobosom ho ade bia no obebi se nyame obeya ama wo. Hwenya sa wo pesa wo sum nyame na wo hu se nyakopon beboa wo de enye hwe wo no a koten e wo nanim. Eni ti no ama ye se o se ye wo kwan ketewa enye wo kwan kese. E kwan no eye mienu. Fa ba konso de obefa so kwa wo ye dan ya obekwa kodu. Nti say wo sum nyame na so wo ka say me sum nyame na emmoa me a me de me nyintum because me de na sum nyame fi mo frase ni. Bibia no ma me de beto na kokon ni mo a onye ma. Nti say sa na so wo sum na wo dia ade to na ni a o me so be ya ma. Nti o ko ka so mo sum me person me chira woni say de panimfo a ewo manga na obi ti say akonfo ene ahemfo no titiro de omo kan say ene ye munsa ene de yekeka ho sabi nyame soma ye Bible ne de ye munsa wo Bible na momu no emira nipa say ne wa asore ho ene emira nipa say ne wa adwuma ho no eno na nipa bi ne mebisa say wo ti abrochire he nti abrofo say sa amre na na ye ne afa sa de no Yanya Africa fon ya fasade no. Nti no sa na broni na say no. David de benye broni na say no. Broni no kwa sorry a. Broni kwa sorry a wacha 1 hour. No wacha kwa na 2 hours no apon. Yen na enam ye ne emane emanti yakotimi kwotena sorry dem fra no pa ekopma na jo. Every week be me kwa sorry be 3-4 times. Prayer meeting. Yes, sanko prayer meeting ye ba for the difference. Aprofo sorry dem ntesa. Omo mudi nyame som ne baaye no omo mfa mpesika wu de nti a yenya Africa for year casta
Any say yen sesiano ye asori ni pesca. Because what's of one man as a asofo no na dey asori no e pesca dem one no pesca we say asofo no e dey nyamesom no sisi adane market sisi o say market kese e wo eni nyamesom but nyesa na abrofo no som de bre nyesa no de ba yom kan ye de ba say ebo om ho ban eboa won so sum ni yi a e wo no kremu a ebeboa wo te say de omo hu ye na omo bo nko bi but yes ye be fa ye no sisi afrapa say ukwa asori kura na o ma kire wo because ebe dwuru hu sika nyina anu ti na ama na ba sa obe ko fina just a different niema different bebre ye be ye no asori dem ho sika ndie no adoso but nyesa because time Jesus kura wo soma Peter mo no o se mo fa sapan mo ba so mo mansa ko se mo nto mo bia me dia cha mo kwa nti mo so mo fa makwa ne pa cha ho me odofo afi no wate yenka eye obi ni ma obi kire ene me ni sister panyi Obapa Rigi Berlin die we number 1 na no na sabre ye person mu se ene ma ekoso a empanyimfo ne dipa bi ni ma eka ene na sister Rigi kire mu ye Kristofo sabe ye nua no Muslimfo ho na nanom abosomfo ho na yesa Kristo som na kwaye bibi ti se ase ye de na tofem na no nso na atofem na esan ye bibi se eno na asan ye se wiase ye de Ghana foti ye kan Ghana sem ese Ghana na eno no mi sister panyina kire mu se enya sa emra na mote Ghana na mo se wa asore ho no broni kura wa Africa sa amre no ontena so da mu sa enti no eno na me nua panyina ye kire se emra na mo se no enya sa na brofo se no ya te ho sister ne ya toso mienu eye ye ma ya wo mu krom ha yi me ba bruche sebe me mpom ba ye no ma be wa ma mba nya 19 years me be to so ha nti wo de ani se wa kwa ani mu bebre na sister me be du krom ha ne hu se wo ba wo krom ha wa hwe ni ye kura ye tinje no na ade nti ne me ma wo mba na ma hwe ni ye abro ni tinje no mama me da se krom ha na ye wo no omo de mra ene ye adwuma na mra no so se nyese sorry ya na mra hwe nim mra no adone ye ka ho ya se mra na to ho ama wo mra no bibi ka ho sa efi se wo na wa wo ba onyi sa boso me nkuna wo ba nka wo bu nukunu kura mra emfa wo ho but ma me nkyerɛ wo se ye krom ha ye we die but wo be ko hospital free enyo kapre uwa be ko hospital free ya nyo hwe uwa eno so be suku ne kindergarten am so utua sika kakra for didie akwala be didi kakra bi eno so kra no ma eno so kra akwala no so mo wa akwala no do so no na ye ti so o so ba ye ba ko ne je otete wo wira o mo ye mienu a na ye ti so na ba baby a me wo me ma na wa wo na ye ti so ena ne ka ho ne se akwala ne yare a enye wo akwala no am se wo de wa fred cranking wagon say your friend ambulance hospital ambulance say me ba yare na mo me fa no ko ne aba be fa akwala no untua kapre onya hwe akwala no wa ba yare no ne papa ntua hwe ne ma me so ntua hwe ena aduro kra betra ma akwala no em say up to 12 years so say en em say akwala no do say 5 for euro eno so first bi no ne ye ntua first na say nem say up to 12 for euro ye tro drum nem so betua 5 for euro say ena akwala no so wa wo na to ho nge da wo be wo no na no na ya start on say bibi de kindergarten kan say sika ye de boa enkwara ye de hwe nkwala ye de boa ma wo de ahwe wo ba no eni na de ma free ya obegia meme bayi oko 18 years oda ho jiso oda ho ko school class so de no 19 oda so de o school ya juma so up to 18 no so oda so ko school class still ya the first can be ma obegi sisi ya first na ye 214 4 but sisi am so 219 and obegia free said that ye be on day 1 up to 18 years and I say time on no de be we school or be start ye adwuma nti saban no ye we yama wo ye we nyina ma because of say ohun be kire wo say ye won fa wani bre enko gu akwala because aho kire e manipa ani bre
Sabaya, Biatia Bruni bet imagine ye shena or Onu ma wa hwe no se ye be ya wo fa wani bere. No bona ma oboy am ya hwe ma no munyina omo no bobra omo ba ma ya no omo ba ma. Omo ba ma o ma no omo mo so mu sa kwala nle ya wo ye ma oman no. Omo sa kwala nle yo ye ma oman, onye mma ma me nye ma papa. But oye ma oman sa kwala no nya ba papa gina o me ya am roba. O me ye we fan the stable oman no. Nti no mo hu se nyansa. Nti omo hu nyansa se o so omo boa ma me no ma ne hwe kwala no. The for so what be ye nia ba oba regional no bele de ubuni dia Regina obi enim no atena brutiache eno na mema wo meba na broni de manhwe ni ye obeje no na wo kire mu ama mema te ase na wa wo so woti wate ase se enye se meni ndi sika hweba no ebrotire fo nkora ya wo mu no sebe enye ye ni ye hwebe enye ye kuro mu Ghana yile de say aban no hwe na maye eye kwasi broni Germany aye wo mu yi emu aban na eboa ya maye hwe nti se wo ba na hwe ne ya broni tini je no na sister yi se ensem bi de etoso bi mu ye ensem bi apie wo manga na mufa ye nua ba ya ketuo ye bapo akuapimpolo de ye ba akuapimpolo ya ba ya bi a nukureni aba ya ni ama nkwasasam nkwa no ye ne Ghana ho no wo so no to ala be bi de to ake no kra ma ye ti ye no wo so no ho no ogina ka ho no ye se no wura ka mu na aye niam bia fe de kodu ba bi so wuro no ho ne betwa foto o ne betwa foto no wo mu abrafimie na no ya nkwate a ba chi aba ye yi se be na ko prison se o ade a o ye no anye ne yie na eno na nipa bi no aye se o mo nti ase e bi so aye se nya na so twen no na mmom me pese mu se yaso yete yi awia ye se gba abrofo mai sebe broni bia ni ho anetwa pa dia na sebe ne kote yi atoso na mo be se pieto nketenkete be no fu yi dia adura bi a eho nyina tete ho enso jama aba ne nchi wo ho na eno sa no a se yi akuapimpolo ya kire wo manga ne mo no bi ku se Ghana fo na ye se wo musu abrofo nti dia akuapimpolo ye yi me dia enye na nti wo sha bi aban so bia ye ni eya na sta mama nyam pesa wo ti asese ye manga na ye ti mu no se woni bia wo chan sabe aboa koko woni bi bia se wachi ni bia wachi ni ya wo antu sika mu a ana se obi bi enye obi a wo ye panyini wa aban mu a sister wasam te say akoko because ade akuapimpolo eye na ya che na de na ko prison amafo aye more than that. I na show me no dia menti ase akuapimpolo asem ya wo dia be dia menti ase wo ho ne say almost say ne ba nti child right na sa child right for me enya akuapimpolo aka me say child right kra wo Ghana no ye se se me fa ne say ye ha for you gonna for no ai Ghana bi wo sam no mo de asem ne court child rights ye Uganda. Ai, na bi wo Ghana. I don't know. Me nkura bi mo mo susunsuo na nkura bi no ma o mo ne amanfo te no. Me nua enya na se wo no obi mpote de obi ntie. E bi wo ho mo na de akuapimpolo ko. Ti afọ no bi de akuapimpolo. O mo na de akuapimpolo ko. Ti no de ase no wo ka wo ho. Enti me nua nya me ka ne se Ghana no emra edi hiafo. Emra na wo Ghana no. Wo mo didi because sa emra we wo ho. Na se mo hwe na nkwara bi so obi timi bu ne beda no bi obi sande WhatsApp bi breme mani boss na yi mani boss wo akwala na de ne nan tie akwala na peja no bi ho se bu what e ba WhatsApp o ye sende ye e bi be ka mensa what asasa what nse ho hwe enu de obeku na onku no ono ana wo ne ba na ne obra ha ne ba wo krokro ne ba onu na ebrehwe ne bo child right for no mo hen e na nkwala tete abonten a yesretre me ti na me bi so say ya me no mi de sabe yeti jama ha ye ni say Uganda na say Uganda de se bi wo Ghana de a me nim say ne aduma bebre wo ho e so mo ye e bi wo gom say na no na de me kra nya akuapimpolo asem ya ka me nim say bi wo ho na sabe yeti abroche woni say ye mu bi no nkra ye ni bi enso nipa bebre afa amanfo ma kra do sa na say Uganda fo kro nga say obi nhwe obi ba obi no ba say woni ma me ni bi ya wonti mi hwa oba wo to mi de ne koma aban be hwe ne kama e de na ma obra wo ka fa wa ye no ne ba ni ti ya so aban ne aban ne ho sister obi minim sister bi a no o ti oni ka bo be hwe ne ba o ya adwuma nya de o mo ma no obi o be hwe akwala no ma no
because abanye person abanye person no so obey adwuma de a obi so adwuma no so create adwuma foforo me se minim sister bi ani kunu yare a ono na be ni kunu no e wo fie ye tua ne ka ni kunu no yare ndo ya just ni kunu bo a wo bo ano no om se papa no ono atimi efa bibi ye nti 6 hours ye tua ne ka 6 hours every day bi awa 6 hours sister ready the empese wo kyerem mimu e ma nti ase pa yi de say Ghana fo adentiri be pese be de be ho to sebe abrochirefo ya wa abrochire ya te say ya ni abrofo pe nti wo ka Ghana fo ya be sua abrofo life na so life na be bo no ka e ne ye de rebo agura etra omo ayesua tra ade abroni kura onye no en na Ghana fo be ye because anya me bi wo hu se Ghana fo se wo mu sua abrofo ni omo sua ni ba so mo sua abrofo ne de a ene omo sua na abrofo ntenchia de abrofo ni ntenchia so unu nya asem na de kokota wawie wa ma nsa so Ghana unu wo mo ankasa kra ahemfo ni a president na egu onkro mo kokota no musuru because omo hu se court bo no unye duru wa asem no eye AI ya kwatro bi na ahye ho kasa nso asa sister Ghana homo ha na wonim se lawyer fo bi wo krom ha oye obi a wonni adwuma ya yetim di wasam so ma ya nju sika bia free me kra minim sa lawyer ni bi na se me nua bi nya problem me ma ne ko ho free bi kra wo pangster se he ya wo mo wo dan bebre mu eno ane sa wo nya adwuma wo de Saudi aban sika wo di paper ne be ko no akọ court amt rich no akọje sa paper no na wo di akọ obaye obi bia free asam we sister Ghana me hu bi da lawyer na asam wo kan ye ne se suku a okọ ye no ye kire ne se on bebu anipa eti se nipa bi ni bia e wo so gba na sa law school no dia profia ko no ene de ye nua no tuntumfo Ghana fo na ko no ene ye sononko ana na o de eti memu anipa ni e ha sononko e ya sononko na abro ne etimo dia wa Africa for ye tiri munti sister Africa for the sister da bia me ya me da nyame ase say wa mama because me nya say 23 years na mba bruchira sesia me wo 50 me ko 55 September na mo 55 years man me yes no ya mabedi no ha no e do so 10 ti ya na me da nyame ase because am life to sebreni na o ta munyina me hwe o hawa amafo komu e wo Ghana hwe kwa pimpolo asam say ya timi afa kwan bi so ati asam me say parents asho pa but me so media me so say ya I media me sister her say single parent to kroma we are single alliance your cry o me you om disika kraka usika ya respect o single parent wonya wo bia oni mu free bia wono ankasa hwe ne ba sister mama nka wona odi asem ibae asem am person ka chon say omo pese otieti akwara nfa ho die so nti omo pese omo twena so fine mo yi ne ba na free ne ho oh ne ba ne sa ban be hwe no Ghana ho ye de na ko say ye de na ko no na ye wo ha say ye de wa ko ba bia you get oh ana no was kire mi mu esa aban na aban no kra wodi ba bia akwara aban obi akotuma oje ne ba me si akwara no aban wodi ba bia akwara no me aban de akua pempo e ya frega na fo ne ba no aban na ehwe no sa 3 months no want me nka tire say Ghana aban sense kan fa ma akua pempo lo ma frega na fo na ne bisa wo mo say ye de akua pempo to ye de akua pempo lo ko prison ne ba no wa Ghana fo say akua pempo lo ade aye ya ye kase ye nchi no nkotum bosome me yensa no se Ghana aban entu ya sika bia ene de me mama ka akire wo bi ni wo bi kire Ghana aban wa ye mfonso o me ka kire se ne wati efri se osese obedam dia ene na esese aban so de ne ba ne hwe no kosi so obeba ye yi obi mo hwe akwala no ya akwala no ne ma me side o ma no Oscar akwa people lo ma me kire ni so oje akwala no sister matimi atse ba no afri ne nchen na ne punishment abode ma akwala we ne hwe be fida sa na akwala bi nyina no ma be revenge wo mo nyi no mutimi koko school a na sa de no wo litrim no da revenge so na media sister asem bi anya ma judge na oye no me ti so oye oba no me ye say ninim say oba ade ko wa abadeye nti me ti say oba na edi akura pimpolo asem no me ka say oh akoye oba yi de o wa abadeye na say wono de oba be makoko ene de ni mu oba wo de wate wo mercy wo sister Reggie asem no say de me ne wadi kan aka no bebre na ne ni pe ka akura pimpolo na the punishment ya hodo me yensa eye Ghana article ya bubudin say
maame no wo ho kwan so de ne be ko mbuso me miensa o wo ho kwan se obe fine no o wo ho kwan so se obe ka kire ne se de wa ye no agya no ebia na ne ho ne ye ne hin nti na yi mu ba ko de ama no na me ne me se me no mienu me nti ase ne se Ghana ba wo kwan se oba bi o hane ba maame bi ana papa bi nya maame nkwa na akua people nkwa o akra no ka ne papa wo he nti obra o mo che akua people so ni se Ghana ba hwe ne papa say your crow hanka you be am to for ebe hwe akra sister your crow akra e force e wo say papa no o ye adwuma ye tini sika ni bi de koma maame no bo de hwe akwala no say papa no nya adwuma so wo say aban ebuwa na nkwala bebrebe egu abonte no mongo hu ne wo hwe ne ba e won tini me menti ase say you be am to Ghana de a na ne na nkwala bebrebe egu abonte nti sa nkwala nso obu abonte no bi enso na yase yaka che Ghana ba ye ama ni ku say eduma na enso ye asama e wo say yaka che Ghana aban ni say so mo timi ehunu say say child right e wo ho no mo dia start akwa people lo so dia eni amanfo na ya bu ye ma no amanfo na ya ka ye ma gu abontre so amanfo doesn't matter baby e akwala na ofre ya ka ye ma gu abontre ka e bobo wo mo because of some stress ka na ka bobo wo mo enkwala wo mo sumti nko asomase e sum enkwala ni na ma bonten ye ni hwesofo no obi mpo ni hwesofo obi ma me ewu ni papa ewu bi do the school dem bi mo aye te sabodam fo me si akwala bi me ko dan kira kuro bi so kuro no me refi ndi mi manka na kan bi sa ni din fi me sister kan me bo kuro no so fo no e be kai o wo dan kira wo tra jo kwa me ko mpaibo me ba ne yare no me de ni ko prayers na si so fo bi de so fo kwa aten na o ye prayers bi wo dan kira kuro ni bi so ena me ba no koye ti edura na do sister ye da wa na akwala bi da ho school dem ho nti na me da na madwen ya me se o mo ba mpa ebo ni bi ena o mo ba on ne ba beda na me se na hwan na agya ne ba mo no nko aba beda akonwa so wa hai ena me se he wo ma me wo he obi e na nhwe mani ma no asa kata na ni wan kasa me ho ade a chen ye na o da ho ena me se na hwan ba ni o e wa na sister ba ko be ka cha me se akwala no ya no da oni e beto no ha enam so da ha said den wo se ya no da enam se he sorry akwala be satam no be ye be 6 years akwala 6 years akwala be me se kuro na me refi ne din ena me se he sorry ena akwala so nam so wote he wo so wote nsuo no achi ho ena me se me fa won kofi wo so wo kwa ye bebo no nti won ko ho na boy bi on de wanyini be 10 years obe nam se krache unu akwala we wose ya na mse na otehe ene obo ne antia one ne tinidi na mse na adenti na wapam na frifi a waba beda ose akwara ne maame awu na ne papa kwala ne papa na de ne bre ne se wa oseden ena wapam na frifi wapam no se wapam no nti se wa na achekora anya ne me sister kwala na tare a chente se bodam ni o ata me se ade we e da ho makoma mu a because that time na me ba na yare ni nti no na ma ye nti e ye na because that time no na me ba Evans e ye pesa time na Evans paper no na ye osvice nti commit me dia kwala na ba easy sister odida about me de ne ba na me de ne bre you go na me for pra e better test what da yo what for said you mutie no eniema bebre na ekoso yeti abrochire ha sebe obi timuka na sebe mo hwe ntokwa bi e ba ye e wo social media na sebe nipa bi ni ma be de ba bi ne se Gucci Vivi Vito Dolce Gabbana eye niema ye design abrochire font mi hye bi no gina Ghana no de abrochire fo atam Ghana fo ye yeti abrochire ha staff fo abegu ho no sebe bebe hye eniema ye design na wo kron ha star on talk aka CSC ni fie unhu ba bi a star puti na nso eniama amamo osu abrofo no kwa ya ama natara so broni wo krom ha one ne ba ebepie obetima ahye atare bi but sebe Ghana fo mema momo kwate no e ya abodamfo adwene broni hu oba ho asebe adwemo ne manitim broni hu oba to asen kwase ne pana sister ye tu krom ai broni hu obetima David broni oba da so pe broni na so bi aye kokko no cafe o pe afine na ne ko sabe ya moti Ghana mo hu niema bi se abrofo na be se Ghana no abrofo yo mukuro yie ka kwan da ho be se na nse kwan ye da me her sister Rigi o hwe se kwan ti e pa de me hu ase ya dia be si susu na te se ye be fi ade se wo konkon e fa baabi se
age no a omo de share se wo so omo ye no omo ye ta na so to omo ye na Ghana mpanifo se me pa de me ni nipa binom a e wo man yi mu e wo ano a enka Ghana panini bi enu a wo be yare German kro ha de ha mo mfa mo ni hwa ho bi e so bo ho mpa ye na mo ti ba ha de mo ti ma ha wo yare a wa ko hospital wo kuro foforo so wa breko a o man Ghana no na nsami ha mi kuro sunwane hospital obi mi ya yare sister ahomachi wo hiya moja o call lab dan ne da ho na so obi ani ho TV nsu si so o gina ho more than 15 minutes o baba ku pie ya sa wa kwasha da mi mo sister na we bi pa no owu anka nya na so owu me ma me yare a me call Ghana o so da 37 na omo bre na aduane anopa no omo de tube bi ma no omo de aduane fam ma no omo bre na aduane anopa omo de bre no ofeye no mu jai om kwenti kaka na ekọ de mu ma me ye fi sister me dimrika ko friend nurse for nurse o fi o wase sister me kwa me kopaja me ma me si ho na me pe ade e de esi me so cry nurse ai aja oh yeah onu ankasa oh yeah ni obeya ofe ya me pepa ni nyina e ma no pepa na no ye bibia ma no afi ya wo maba obe na mkacha se wura na ma me da ho se na minim se ma me bewu a kaduma nkam di be di wo mo sister Ghana ho so ko no anya abotra wo ho no kre na se wo niema bebre Ghana mpanifo ya ministers ya bi no kra keka Canada Japan ka manfo de na nsem bebre se nurse ni na obi yare the one nurse ne beti ate this na no ni say me wo ba ko Ghana nsa na me ba bruche but nkura mienu am be wo ba bruche am nim say awo ya wo bisa me a ma antipesi bi ate say wo da ho ya chechire wo fu esuesi wo open gas de open normal na sa krokro ya nsa kra ya be fa mo kra su ya ya wo ba wo se ti apa broni tin de sa fa wo ha ma wo bisa ade ya wo ya fu na wo se ti ya Ghana wo ba wo ni ya tia wo a e ho na be hu se abo wa su nkra ka ho she Ghana da mani pro ma me bia no ho wa wo ka ya se madam chon no ye novna wudi agro ba papa wa su sa ta no sister Ghana de ne me ti wa fidie yenim e na me ka kire o mo Ghana fo plane nye plane fa say Ghana no mo ho no bon sabu jemu akasa e no because wo mo bibia no wa chese ya Christopher INTC politics nkakra bi na say ya fie pokua UTV on the Ghana ministers yi miyenu bi etena so me free din no na amanfo bebre me ba wo Ghana wa be ma o nyina ware ene ne yire otimi ka tse mama light off nti o ye na dwuma kra na light off nti no otimi nya adwuma papa ne betena ho ka tse ne se enya dom mama pencil du so ni bia na we dia ye fault se ye ya ye tuwe papa ye fe na se egu amanfe o ye interview nura e wo UTV se egu amanfe etwa numa o mampani jeje Lawrence awi odi lidi abema mo no akra pajeje awu ni cho say o ye sorry abroni be ka ne sa so pa cho say ono kra no against NDC kire say enum obobo ye edi bo akuti anyina no ehu se sa ni nyina be kro nsa free say na oni sa ban foforo ba ne ma be sesa bate ne ma ni nyina ya de kro e se du so no all the nesa sinibu se du so we kra de anu adencha bi mama de na sister adenti ni Ghana yadi bibia ye politics se sebe papa yi ya ye friend your mama sister so onye electricity company na na kufu ado so onye electricity company na adenti ne papa ne breso bi ye be du nkane ano na be de sa papa ne de se die ye fa na kufu ado dini ya sign de say ye sign a chire mu papa yo chire fia poku ya mu say enye du so nti sa politics na Ghana for so ye no sister wo gene ho asabi nyansa bi wo ana ase ni dia be ne wo na me cho say Ghana no bonsam de mo bi ko ma de bia ni wa e factor say nyamesom wahu ade no mbeka no de politics ade ne ye rare a nipa beka no ni ahyeda de ya amanyosam ti da bia ne si ba bia den esie because amanyosam obi anye ne mfomso ntum obi a pese wo oje ne yonko obi a ye bia ye me wo ka chan say don mama ne no ye dum so because of me on this mbeka cho say enye no kre wo ka say na na adro ye dum so because of say me MPP ni ti mbeka cho say enye no kre nti bere na ade na koso yenyi se Ghana be ye ya sa amanyosam no yenyi ntu ba bi kura na fe ye mfokoso Ghana said ye be ya o man no president bi obeba no ye de ya ho oden ene no kre ebe boa emo man no na Ghana se Ghana ni ka cho say bia na o pa cho say ade ni esi
na wo just what twom kora na wo be ka kire sister je me so de se Ghana be ye so a na we se Ghana fo gina agya isuatra efi se ye table kira no enema abe ye ne Ghana ho no me hu se ye ntimu nye ye ni sa time no ese bi ni se ye dada lockdown ya da so wo mu store bebre na o matomo mu miye ye ti kuro ha na apart for se de aduane store enti di ase no be ka che Ghana fo no se be bie ba no mu mpanimfo nyina say abrofo abese Ghana na hwe say ye sika kura ye di free kuro ha komi ankan ye sister here ni ye te say kwan kura no ye kura ye ti hwe bi no wo Ghana because of say so me be so no kakra bi a wo deserve bi ano ne be de ama sister sa abrofo abese Ghana e den na di dollars wo Ghana abrofo abese Ghana no so menti ase but say mudi abrofo sika wo ma abese Ghana obo say star bi to scan dollars adenti na sasesi a wo kwa airport sesi a u kilo so bro so pe sa ya se be bia dollars cedis yenje sika na yedi no yikrom yenje abrofo abese Ghana e da no mo de abrofo kasa na kira ade e wo Africa e wo Ghana sa abrofo abese Ghana de na mo ntom bibia muwe sister we odi we aba be airport dia odi aba no woni nsese airport udru airport a wo Ghana ni na wugina ho no wo twen wo ne no na ne na delay no ne ye wiya emu ne yema hwese o mo se yamfa obi aye ascend the amame se mo ye ni se ye ne ma luggage ne 23 kilos oba ero hu se bag no o mo ye de o no di 6 kilos so kire maame no o hwe ne just akoye 18 kilos no ka tell me say how 7 yema ni 18 kilos me fanko enti ma bia yira wo e wo se mo pe maame oba no brofo sani gu papa ne so no na nyankopon ya adon papa no so no free UK enti brofo no de na na gufa no de ni na sisi so no afi oba na pe baby fine na sister so wo bet na kuro mu asebe na wo ko Ghana wo mu say oba wo ho unua wo ho ma to ne ma me yensa we de ba ko na wo be kwa kodu no na ne ma me yensa bia ya yimie no na ka ba ko eno no sa ni pa no to no asoma wana onsuma no se me na wo asemu a wo kan di ade na ekuta okra ye pa de Ghana me ka sa me ko Ghana me dru airport du ku che ya be ni pa me nsa ne ka sa me mfa mo na me ntumi ti so a ka no ka de sa bie na no aka na obi ba de de kita okra wo pa na ne enye right tram ka sa ye te bom zam na da ye ba se de kente bu ye ko abrofi o mu hu anu anu se show ntina me ka sa che se ana show ne che sa fa mama da bi de efe adwen a ewo yen Africa ho no yete ho no adwen a wo ye tiri mu no sister emfa broni di ante sa kurante be mo twa wo mo nya se omro mo toto abrofo na abrofo de omo ye den obroni a wan ko school kra no na dwene nyansa wo je se na dwene no na se broni a ko school kra ye mane ye na dwene o ye adwuma yo broni a wan ko school kra no broni o colleague ya wotete abonten kra no na dwene nyansa wo odofo ebre bebre na esem bebre ye de brem ene de ni sister panyin sister Regina e de abani ene ensama ye de abai no ye de abekwa wiye me ba ma sister aka ne ma bia e wo sei Ghana fo ye te ye ho ase e wo sister Regina che Ghana fo sei abroche ha ye ti emre sei ni wa ha ne Ghana so omumu mra e wo ho mama yen ye abroche ha ne mi hu ne sei emra yen e wo abroche ha no e ye adwuma abrocha hamra no obi atimi dane police ni pimere wa omtete mpa mu kura no omu etimi dane police fo so kwatimi wo fie fo kwatimi dane police ni yesi abrocha ha ye moba obo ba ye beje no ye age no no soso no onye bi da ye wokokobo a ye de mawo wo ye bie mu a ye beje no first one no ye beba be fa nako wo be pre so a ye de no be mawo e ye tia second wa usampo ni biemu dia but sa wa amona ye mama gino ye mama fa ne nko ye nya wi obrochira ye se manye se ya wo ya emra na bedu no so nya se meme ye Ghana ni we ye Germany ni nti Germany ni mranko Ghana ni mranko te se dia afre ye Ghana ho no te se wuni sika wuni sika dia wo te se ye friends anoma wo sidua so a wa behwe fom se epu na wawu just osu ni mfaso ebi ne de akuapimpolo no akuapimpolo asan se makwa bedu e me ya pa kwanya judge no wo de akuapimpolo faso wa kire me mu amamate ase be de me nka ni se eye mra se ye de ne ko pate se de wo kire me mu ye de ne enya mra onye bida sister onye bida so wa ye bibi kurampo na nka na se makodi police fo nsem a omtum se ni papa la wo ye bad because da bia ne ho asem e ba ha
but onye bibi sa na omo akwala no ontin won fi say o have fun with akwala say na ya akwala na di peje obehunu say ni maami ni enti samono ma hunu sa kwan no so na samo hunu bibi different na mo fa mo no kokko say dia wo ye etia mara enti efri na e kono say wo ye bie mu a emra na obedi onimo wo ye innocent te say de card obi de car kobo nipa ya say accident eno nya wa hye da le kum nipa no e accident e chance obi obetwese kan a wo de betwa ne ba so wo Odofo aha ne yedi dwumade ebesie enne hu ne aba mama ka eche me ne nua panyi isa regina ensem bebre ne aba ya betu aguframa mu ti asem yi fa ba bi frimu send video fa ma wu nua bi na ono so ntie bi eye ne ma bebre ne yakoso wo man Ghana obi wo ha no onti ne ho ase efisa broche krom ha na sebe esansa staff we ene nipa bi ntim ba munti no omo adwene ye omo se abroche ha na eda ho sa aka na ni krom e na wo koyi se de ko fiku na aka e ka ho o se da fe ba e ni police ya na so de ya da mo si bebre